Lantokchari Science Magazine Ngasigi Thauramda Thamjari Climate Change na Thawai Panbasingda Pirakliba Cheitheng Asi Sale Dagi Biosphere Phaobani Amadi Tunggi Meerolgidamak Environment Ngakshelhoubagi Tangaifadaba haiba hiramsida Central University of South Bihar Gayagi Environmental Science Department ta Assistant Professor oina leiribi Dr. Ningombam Linthoingambi Devi ka aikhoigi mihut Raichanda Chingtham ga unaduna wari saba Lainungdagi fanglakpa Thawai Panbasinggi patha pumtharakpa masadagi semlakhiba koila amadi thawna jingba khoni kaya thadokduna mai oina thoglakpadagi madudagi thadorakpa maikhu maru oina carbon dioxide na jingba greenhouse gases singna ngasidi atia asida paiduna laikhre masina achouba maram oiraga malem asigi ayingasa nongju nungsa angakpa phangna honglakre malem asigi sabagi chang ingkumza lising amaga chamapalda leiramkhiba adudagi ngasidi degree yapna henkhre mafam khudingda honglakliba sabagi chang asina lakna fanaba ngamdraba mawongda mahausagi fibam kahelakli honglakliba fibam asina Thawai Panbasingda kari kari di ohelaklabagi haibasi tattana hangnarakli amadi thidokpa leptana chatharakli malem asida leiriba Thawai Panbasing khwaidagi pikpadagi hauraga khwaidagi chawba phawba asida thamribasi mitna uba ngamdriba piklaba seldagi malem asigi apunba Thawai Panbana hingba ngamliba Biosphere asini Masibu Levels of Organization of Life haina miyamna khangnei paring asida leiriba sidi ahanbada seldagi hauraga mathangda mapung pharaba Thawai Panba organism ama masak manaba Thawai Panbasing haibadi population makhoiga punna leiminariba ahingba mayam haibadi community amadi leifam chafam sing samna ecosystem phawba climate change na akaiba piribani climate change asina cell singda pirakliba Cheitheng asi kari karino yengba mathau tare climate change asina cell singda haktheng nana natraga nakoi nanabu oirabasu nakal kayagi Cheitheng piri saba henkalakpana cell singi mathau mangam pangamdre DNA replication cell sing macha pokpa cellular division na chingba thabak thoram singda ahongba purakli masigi achouba maramdi ainga sagi fibam asina cell gi enzymatic reaction singi khongjelda ahongba na henbanani ising maisingda thumhi gi chang anem awang nairakpada cell sing ningthina hingba ngamdaduna si cell singda honglakliba thawong asina ana layongdagi ngakthoknaba immune system mapangal hanthahalai maching masoi nairai saba henkalakpana maram oiraga umang wamang singda hauriba upambi singna makhoida tarakpa tilkang singdagi laina kanjaba ngamhandre haibasi North America gi coniferous forest singi uchan pambi makhal kayana mountain pine beetle Dendroctonus ponderosi hairiba til makhal asidagi ningthina hanagumna masa ngakthokjaba ngamdre haibasini sickle cell anemia hairiba igi leina asi pokpadagi sagonaraklaba leina amani leina asina naraba miyoi singi igi cell singi masak top topi thangon mali akonba thang mali hena sabe henkalakpana sickle cell anemia na naraba miyoi singda vaso-occlusive crisis hena henkalaktuna hena awaba oihalli masina igi cell makhal ama oiriba RBC singna igi utongda mahausagum chenba ngamhande climate change na kamdauna kadai wai fauba individual organism ahingba Thawai Panba amabu sochil halakpagi amuk yengsi Thawai Panba ahingba ama hekta oiba yai mahak hingduna leige hairabadi masagi asaba amadi ayingbagi chang amagi manungda leinana bahotna jai miyoiba suni hakchangi sabagi chang hengalakpada ingthana bahotna rai khara hena hengatkrabadi awafamda taribani global warming asina Thawai Panba makhal makha kaya amadi overheating tawhanbadagi chaba thakpa amadi macha marum kokpada ayetpa lakle haiduna akhang ahisingna paudamli samna hairabada America da fangba macha pokpa ngamba paika hairiba mamel asi masagi leijariba sabagi chang adudagi degree Celsius ahum hek henkatpada si makhoina leiriba chafam hingpham adu saba henkalakpana paika singi punsida achouba temsingna ba ama oirakli paika singna marang kaina lisingani 15 fawbuda leijaramba mafam humphuma thoigi manungda mafam 10 dadi paika fanglaktre masi mafam asigi sabagi chang adu paika singna khangba ngamlakhidabadagini asum saba henkalaklabadi paika singi khongul mutkhiba tabani Arctic region ki polar bear Chingtham matamda tumduna lainaba mafam thipam khanglaktre sagalaktuna atawbo unpak leiraktabana chaklam sadat narakle
Climate change asina khundaduna amadi lamdaduna leiriba Thawai Panbasingi population da kari Cheitheng Pirakli haibasi kupna yengsinduna Nainarakpa kuire. Thawai Panba Kanglup amada hena pak chauthok halakpa kharadana pixelakpa khongul mutkiba yabagi mawong uraklibasini. Thawai Panba Kanglup kharada chana thaknanaba laisilaktaba laina tilna toisilakpa yumhong pham sumarang kairaktaba mayam asina kuina amadi mapung phana hingba ngamlaktabagi thaudawasi tasengna Arctic regions singda leiriba caribou hariba saji makhal asida thunglare. Saba henkalakpana caribou singna chazaba sajik makhal pambi kaya ama nganna hana hogalakpa matamdagi thuna hogalakpana maram oiraga caribou singna yumhong batha amadi sajin bi saji singi macha singna machinjak chazagadaba matamda tayonaba mawong toina urakli. Maram asina chaba phangraba saji macha ningthina hingba ngamhandre saji amom singna macha chenbagi sangsu hantharakre haina scientist singna tasengna khomjin data singna thinduna takli. Thawai Panba mayam amagi laifam chafam oiriba ecosystem singda climate change na maram oiraga Thawai Panba khenaraba makhal mayam ama anauba hena safagadaba mafam singda chensinakre. Chen bangam haudaba sing aduna khongul mutkre mami samdakle. Yum hongjiluraba mafam sing aduda hana lairamba Thawai Panba singa yeikhainarakpa thengnadaba yaudaba nate. Masina ecological communities mayam amada angakpa Cheitheng kaya hunjinbiri. Climate change na maram oiraga Australia gi samudra khongbalda sea urchin hairiba Thawai Panba makhal asina landa silakli. Masina mafam asida ahungba kaya purakli. Sea urchin singna macha pokpa amadi ningthina hingduna leibase samudragi isingi sabagi chang degree Celsius taranitho yaurakpadani. Samudragi isingi sabagi chang hengalakpana maram oiraga sea urchin singi laifam chafam pak chauthoragli. Masina mafam kayada samudra manungi umangni hainariba Kelp forest mayam ama mang takhalakli. Kelp forest asi yamna kanaraba hidak langthak jinjak makhal amadi nga makhal kaya amagi marum kokphamni. Kelp forest sing asina saba henkalakpada tengbang greenhouse gases kaya amasu laina chupsilibani. Makoi ningthina hauduna lairaktrabadi saba henkalakpadasu soidana tengbang mahausani. Honglakliba phibam asi yenglubada awaba happa haibaduga chapma nasilakle. Phibam asi miyoibana namna thokhanbani. Phibam asibu kannanabagi mathausu miyoibana lokfam thoi. Uwa thajinba umang wamang yokhatpiba iram nala funjinbidaba lainungi khoni pena lauthokduna maikhu olhandaba matam asigidi sida hidak soidana oiragani. Aroibada thamjari Tunggi Meerolgidamak Environment Ngakshelhoubagi Tangaifadaba haiba hiramsida Central University of South Bihar Gayagi Environmental Science Department ta Assistant Professor oida leiribi Dr. Ningombam Linthoingambi ga aikhoigi mihut Raichanda Chingtham ga unaduna wari saba. Ngasimu puduna laksari Science Magazine Tunggi Meerolgidamak Environment Ngakshelhoubagi Tangaifadaba haiba hiramsida khana nainanaba Akashvani Imphal gi studio da lengsinduna lebiraba Dr. Ningombam Linthoingambi bu ahan muktada ikai khundajaba loinana taram nokcheri. Thank you. Akashvani Imphal ki tabiriba mayam khudingmak puchu khurumjari. Aja akhoi malem art se haujik se mepum khudingmakna yam ka hena sagalakpa ingmana yam ka hena ngasai injarlakpa nongju nungsa gi phibam se kairakpa aduna haujik se Tunggi Meerolgidamak akhoi ki mahongsa na pijariba khal se ngak selhanba haiba se ja mepum khudimaki apam bu su ore art ki haiba tare ja malem gi koi environment se akhoi kadai du social lige aduga karamba akhoi sector dana ka hena akhoi solkpa yabagi potential lei hena haiba se ja masigi world se ja sorokam thambiyo ja Hojiki matam akhoi recent conditions je khanaba tardi akhoi past 10 years 15 years back akhoi ni yeng matam da pura akhoi khenabsi yam wang hariba climatic condition da oiro or contamination in soil akhoi laibak sida ju contamination oiba ising da contamination oiba air da contamination oirakpa sigi mayam se akhoi emerging pollutants haiba wafam emerging pollutants have another compound am thole boza machine maram oiduna akhoi environment je already contaminate ta holleba akhoi na sina maram oiduna akhoi society sida hongaiba anaba masing yam khalakpa ade si myam je already totally depend on our environment neba
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅꯗꯤ ꯂꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯏꯁꯨ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦꯒ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯔꯤꯕ ꯊꯛꯏꯕꯗꯣ ꯂꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇꯥꯃꯤꯅꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯀꯟꯇꯥꯃꯤꯅꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯇꯣ ꯆꯥꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯜꯂꯤꯕ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯍꯟꯕ ꯉꯝꯃꯤꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯩꯔꯛꯄ ising contaminated ising do khoi na thau haibda thakpada kana matna yaroeba ado aseng be ising khoi na consume to ba ya ising ji amount ji di khitang khaktane ado demand di mayam yameba sina maram moiduna khoi gi social crime moidi buje sisu khoi gi khana ba ya ba wafam amani haijaningeba mamang da khoi gi khoi arab ki leibak aswaida khoi gi water scarcity gi adigi khoi gi ising gi khoi gi petroleum gi mong da khoi ising gi khoi business ka tongna ba khona ba thingne ha oja sing haisab the last year jo khoi bangalore da yamna chawba ising gi scarcity thui bani manipur da ju thoki bani manipur gi university gi campus manung da adi ising thangna ba ising phangna da na wana gi ba mayam problem mayam je siga ino habda hujiki urbanization sina maram oiduna akoina proper planning tawdabana maram oiduna sina akoigi environment gi soil oiro water oiro air oiro contamination je sum hengat chareba to hujik akoigi urbanization sina maram oiduna akoigi gari gi number like traffic pollution je waja traffic pollution increase tawrakpa urbanization gi maram oiduna akoi industrialization je ju link tawjarakpa je sina maram oiduna different emerging pollutant has come out adi ano compound ano chemical ano pollutants mayam je atmosphere da emission taweba adu sigi compound mayam je khoi min adi ubanga mana taboja khoi min adi ubangam daba adu khoi di ngasai compound ji da dum expose tawraga leiba adara compound hai juja aw anu bo uduna tra hana leirambra maming gum kitang thambi biabra hoi ye sigi compound ji uja hana dei leiraba polycyclic aromatic hydrocarbons hariba compound je hana dagi leiraba compound ni adu oiba tar su mayam na sigi compound ji matang da tuk hakna khanadaba adi study yamna ju focus tawdaba adu sigi matang se sigi compound je uja magi form je two form it's available in two forms one is in a gaseous form and the second one is in the particulate form particulate matter habadi particulate matter ji da ju khoi size je apikpa khara chawkhatpa mathang leba adu khoi na haizarabada particulate matter pm10 particulate matter pm10 haizna khoi size khara chawrabane ba ngasai gi particulate matter pm10 asidi khoina sor honba matam da ja khoi gi nostril je naton ji da dum stuck tawga leiba ngamba sisina pm10 haije haidi hujiki hariba khoi gi polycyclic aromatic khoi gi hydrocarbons particulate matter ji da already bound tawga adhere tawga lemineba gaseous form da yauriba compound di yamna toxic ti oidaba akoi masi compound si kamai to da benzene ring akoi chemistry formula da khoi leko benzene ring je combine toroga semba compound em to benzene ring je yamdana semba benzene ring je 2 to 3 benzene ring combine toroga semba compound sina khoina lower molecular weight compound PAH hara khangna je boja adu sigi compound sina yamna toxic oidaba but it's available everywhere gaseous form da dum available oiba PAH haibu doza hujiki akoi aromatic hydrocarbons is magi possible oiba source is kadai digi obi ai da hoi oja sigi compound je completely it's come from incomplete combustion haraga incomplete combustion di karigumba ma khoina burn tawba je proper burn tawdaba matam du da thokpa for example khoina khoigi vehicular emission je ju one of the major source of PAH compound eba hadi gari khoina gari thawba matam da gari da khoina engine burn je complete woidaba woiba tardi sai gi compound je PAH emission tawba adum tholeba aduda sunatna akoina phata hodi akoina burn tawba akoina di yamna khangdab da yamna focus taw to bida akoi kaudang ke akoi maite lon hargana chanthi gobar je akoi chanthi sei tawraga akoi chak thong da ju season nai natra any heating purpose season nai da no adu si ju ngasai burn taw matam je PAH sariba compound je easily emit taweba
ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯋꯨꯗꯀꯨꯝꯕ ꯕꯔꯟ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯁꯦꯁ ꯕꯔꯟ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗꯁꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯝꯄꯥꯎꯟꯁꯦ ꯏꯃꯤꯁꯟ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯝꯄꯥꯎꯟꯁꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯅꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯏꯠꯁ ꯃꯦꯟꯂꯤ ꯗ ꯃꯦꯖꯔ ꯁꯣꯔꯁ ꯏꯁ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯚꯦꯍꯤꯀꯨꯂꯔ ꯏꯃꯤꯁꯟ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯧꯅꯩꯑꯕ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯑꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯂꯩꯇꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯐꯥꯎꯗ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯃꯇꯤꯛ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯣꯏ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯠꯃꯣꯁꯐꯤꯌꯔꯁꯤꯗ ꯁꯣꯛꯂꯛꯀꯗꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯠꯃꯣꯁꯐꯤꯌꯔꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯗ ꯑꯔꯕꯥꯟ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯂꯦꯚꯦꯜꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ 2008, 9, 10ꯗ ꯑꯩꯅ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯇꯧꯖꯒꯦꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯕ ꯑꯔꯕꯥꯟ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁ ꯑꯦꯟ ꯃꯥꯎꯟꯇꯦꯟ ꯁꯥꯏꯠꯇꯁꯨ ꯄꯨꯔꯥ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯇꯧꯖꯒꯦꯕ 2008, 9ꯗ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯦꯄꯔꯁꯦ 2013ꯗ ꯑꯩꯅ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯁ ꯇꯧꯏꯀꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯨꯗꯁꯨ ꯀꯣꯟꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯦ ꯄꯔꯃꯤꯁꯤꯕꯜ ꯂꯤꯃꯤꯠ 1 ng per meter cube ꯑꯅ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯄꯣꯂꯨꯁꯟ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯕꯣꯔꯗ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯔꯃꯤꯁꯤꯕꯜ ꯂꯤꯃꯤꯠ ꯐꯤꯛꯁ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ 10 times ꯍꯥꯏꯌꯔꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯋꯦꯕꯀꯣ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯗꯨꯛ ꯌꯥꯝ ꯐꯪꯉꯝꯗꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯆꯦꯟꯖꯦꯁ ꯀꯣꯟꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯏꯟꯀ꯭ꯔꯤꯖ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁꯦꯁ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯡꯅ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ PAHꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯄꯥꯎꯟꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯇꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯃꯟ ꯏꯌꯔ ꯄꯣꯂꯨꯁꯟꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯣꯏ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕꯗꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯗꯨꯝ PAHꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯦꯟꯗꯣꯏꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯔꯨꯝ ꯑꯌꯥꯡ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇꯣꯛꯁꯤꯁꯤꯇꯤꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯔꯁꯤꯁꯇꯦꯟ ꯄꯣꯂꯤꯁꯥꯏꯀ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯦꯔꯣꯃꯦꯇꯤꯛ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯀꯥꯔꯕꯟꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯟꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯡꯗꯕ ꯇꯥꯔꯁꯨ ꯃꯥꯏ ꯇꯣꯛꯁꯤꯁꯤꯇꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯣꯂꯨꯇꯦꯟꯁ ꯏꯌꯔ ꯄꯣꯂꯨꯇꯦꯟꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯁꯤꯅꯦ ꯁꯜꯐꯔ ꯗꯥꯏꯑꯣꯛꯁꯥꯏꯗ ꯂꯧꯔꯁꯤ ꯅꯥꯏꯇ꯭ꯔꯁ ꯑꯣꯛꯁꯥꯏꯗ ꯂꯧꯔꯁꯤ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯧꯕ ꯇꯥꯔꯁꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯝꯄꯥꯎꯟꯁꯤꯗꯤ ꯃꯥꯏ ꯇꯣꯛꯁꯤꯁꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏ ꯑꯣꯏꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯝꯄꯥꯎꯟꯁꯦ ꯄꯣꯂꯤꯁꯥꯏꯀ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯦꯔꯣꯃꯦꯇꯤक हाइड्रोकार्बन itself is a organic compound and it's persist for longer time हाइबदी मतम मासे काइथनब होनबदा इन्वायरमेंट द मतम चंगे ngसाई कंपाउंड PAH की प्रॉपर्टीज की मतुंग इन मागी टॉक्सिसिटी जु लय बोजा टॉक्सिसिटी माजे मसी की कंपाउंड से कयाम अखोय मियोबदा कयाम हार्मफुल वहनगे हैव इट कैन कॉज कैंसर हाइदी कैंसर थोन बंगमेबा कैंसर थोन बंगमी नॉट ओनली दैट म्यूटेशन थोन बंगा म्यूटेशन हाइबदे अखोय ह्यूमन जीन की पैटर्न दो अदुबु चेंज तो हन बंगा मे हाइदी हक्चांग मनुंगदा इफेक्ट तवे हां अदुना ओसा सिगी कंपाउंड से अखोय मिनदी उबंगमदे अदु ओइबताजु अखोयगी अखोयदी एवरी टाइम एक्सपोज तौरगा लैरिबनेबा सिगी कंपाउंड से अदुना मिपुम खुदिंग मन सिगी कंपाउंड की मरमदा खंगबसु यामना दरकार होय PAH से हुजिगी कंपाउंड से जा कोई संथी की गुम्बतसु फंगनेना हाइदना होय होय दोइतारदी मी यामना चेनबा गाड़ी लैबा मफम नत्तबा हाइदारे जा होय होय अदुदसु नुम संथी सयुंग सिनबा अदगी सिंगी मैगी चाक थोंगबा दसु नुमक यावदुनि नत्रा अदुइतारदी हाइबा अखोयगी कंपाउंड polycyclic aromatic hydrocarbon sidi adumak ngasagi rural and urban da su loina mang adum effect tawdu ni na toja hoi ozai wafam da sumi animak de effect tawni adu ngasagi ein haije gi ba akogi chak thong da season ba chanthi natraga akogi sing tha ba je si jidi kamai tawda khoin indoor da tawbani na je si na amu hen amu hakchang da soli ne ba so as per world health organization si je report tawrabni ba ja yum gi manung da khoina mai tharib je chak thong da season ba sida याव concentration of any air pollutant से ओजा से 10 times ambient air दगी हेली हैव जे रिपोर्ट तौरबनेबा कोई कंट्रोल तौनबा कोई रेगुलेशन गुम्बदी लैब्रोजा कोई सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ना नोटिफिकेशन 2009 दा लिस्ट तौवेबा ओजा 12 एयर पोल्यूटेंट्स की परमिसिबल लिमिट लिस्ट तौवेबा सिदा रेसिडेंशियल दा कया ओइनी हॉस्पिटल एरिया दा कया ओइनी हारगा अदुदा सिगी कंपाउंड जी मनुंग दा कंपाउंड अमा खक्तंग अदुदा हापेबा कंपाउंड की ममिंग ना बेंजो ए पायरिन हारगा बेंजो ए पायरिन हारिबा कंपाउंड जी कार्सिनोजेनिक कंपाउंड नेबा कार्सिनोजेनिक हाइबदी कैंसर कॉजिंग कंपाउंड तो सिगी only one compound has been listed in that CPCB notification तो अदुना ताकपदी हुजिकी कंपाउंड जे कंपाउंड मैम लैरिबा ओजा फोकस तौदबा नसाई कंपाउंड अमा खक्तंग यामना टॉक्सिसिटी ओइबा कंपाउंड अमा खक्तंग लिस्ट तौरगा अदु कंट्रोल तौनबगी
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯨꯁꯟꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯂꯤꯃꯤꯠꯇ ꯑꯗꯨ ꯊꯝꯅꯕꯒꯤ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯋꯥꯡꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯦꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤꯁꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯁꯦꯛꯇꯔꯗꯒꯤꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯏꯟꯚꯣꯜቭ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕ ꯕꯥꯏꯑꯣꯃꯥꯁ ꯕꯔꯅꯤꯡꯒ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯛ ꯊꯣꯡꯅꯕꯒꯤ ꯁꯤꯡ ꯊꯥꯔꯤꯕ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯖꯁ ꯕꯔꯟ ꯇꯧꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯦꯚꯣꯏꯗ ꯇꯧꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯑꯦꯚꯣꯏꯗ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯝꯄꯥꯎꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯁꯤꯗ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯖ ꯇꯧꯔꯔꯣꯏ ꯏꯃꯤꯁꯟ ꯇꯧꯔꯔꯣꯏꯕ ꯁꯤꯁꯨ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯝꯄꯥꯎꯟꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯥꯏꯀ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯦꯔꯣꯃꯦꯇꯤꯛ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯀꯥꯔꯕꯟꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥ and as compared to states ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯅ ꯀꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯣꯚꯔꯑꯣꯜꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯝꯕꯤꯔꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯤ ꯍꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯠꯃꯣꯁꯐꯤꯌꯔꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯑꯦꯠꯃꯣꯁꯐꯤꯌꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯊꯝꯖꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯏꯌꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ pHꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄꯨꯔꯥ ꯚꯥꯁ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ ꯋꯤ ꯍꯦꯚ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯀꯝꯄꯥꯎꯟꯁꯦ pHꯁꯦ ꯑꯦꯠꯃꯣꯁꯐꯤꯌꯔꯗ ꯁꯣ ꯏꯌꯔꯗ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯗꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯗꯤ ꯑꯒ꯭ꯔꯥ is one of the city which are having the high concentration of polycyclic aromatic hydrocarbon report tꯧꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁꯤꯇꯤꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯑꯩꯅ 2008 ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏ ꯀꯟꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯗꯣ ꯐꯪꯉꯤꯅꯦꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯥꯏ ꯀꯟꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯌꯥꯝꯅꯗꯤ ꯍꯥꯏ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯦꯖꯔ ꯁꯤꯇꯤꯁ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯣ ꯁꯤꯇꯤꯁꯀ ꯀꯝꯄꯤꯌꯔ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯔꯦꯟ ꯁ꯭ꯇꯗꯤꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯆꯦꯟꯖꯦꯁꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯎꯕ ꯐꯪꯅꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯏꯗꯣꯔꯛꯄꯗ ꯆꯩꯅꯥꯒꯤ ꯋꯨꯍꯥꯟꯗ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ PhD ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯥꯔꯤꯡꯗ ꯑꯣꯖꯥ PhDꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯂꯣꯏꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕ ꯋꯨꯍꯥꯟꯒꯤ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯤꯄꯜꯁꯀꯤ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯈꯣꯡ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯆꯩꯅꯥꯗ ꯑꯩꯅ ꯆꯠꯂꯨꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ 2008 ꯑꯗꯩ ꯀꯨꯏꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯈꯜꯂꯨꯕꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯗꯨꯒ ꯄꯨꯔꯥ contrastꯅꯦꯕ ꯑꯣꯖꯥ they are much more aware about the environment or transportation sectorꯗ ꯌꯦꯡ ꯇꯥꯔꯗꯤ it's everything neat and clean proper managementꯅꯦꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯇꯣ ꯆꯥꯏꯅꯤꯁꯀꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯦ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯃ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯔꯨꯜꯗꯣ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯝ ꯆꯠꯅꯔꯤꯕꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪꯗꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁ ꯑꯣꯐ ꯀꯝꯄꯥꯎꯟꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯒ꯭ꯔꯥꯅ ꯍꯦꯜꯂꯝꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯥꯡꯉꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯔꯤꯁꯔꯁꯇꯤ ꯇꯧꯅꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯄꯥꯎꯟꯁꯤ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯒꯦꯞꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯒꯦꯞꯇꯨꯅ ꯂꯩꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯦꯋꯦꯔꯅꯦꯁꯁꯤ ꯄꯤꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯁꯔꯁꯇꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯦꯋꯦꯔꯅꯦꯁꯁꯨ ꯂꯥꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯒꯦꯞ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯋꯦꯔꯅꯦꯁꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯤꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯑꯣꯖꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯕ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯒꯦꯞꯁꯦ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯝꯄꯥꯎꯟꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤda ꯈꯪꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯕꯣꯗꯤꯁ ꯍꯨ ꯑꯥꯔ ꯐꯟꯗꯤꯡ ꯐꯣꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯁꯦꯛꯇꯔꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯦ DST ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯑꯦꯟ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ACRB ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯔꯦꯀꯣ ANRF ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯔꯦ ꯇꯣ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯐꯟꯗꯤꯡ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯨ ꯑꯗꯩ ꯁꯤ ꯀꯝꯄꯥꯎꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯦꯋꯦꯌꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯋꯦꯌꯔ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯦꯀꯜꯇꯤꯁ ꯑꯦꯅꯤ ꯔꯤꯁꯔꯆꯔ ꯑꯦꯅꯤ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯁꯕꯃꯤꯁꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯨꯗ ꯐꯟ ꯇꯧꯔꯒꯅꯦꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯔꯤꯁꯔꯆ ꯇꯧꯕꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯝꯄꯥꯎꯟꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯥꯏꯀ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯦꯔꯣꯃꯦꯇꯤꯛ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯀꯥꯔꯕꯟꯁꯤꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄ꯭ꯔꯗꯛ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯨ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯜꯂꯕꯗ ꯅꯥꯏꯇ꯭ꯔꯣ PH ꯀꯝꯄꯥꯎꯟ ꯑꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯅꯥꯏꯇ꯭ꯔꯣ PH ꯀꯝꯄꯥꯎꯟꯁꯦ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯇꯔꯟ ꯔꯤꯖꯟꯗꯁꯨ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯃꯥꯂꯌꯟ ꯔꯤꯖꯟꯗ ꯌꯦꯡꯉꯁꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯝꯄꯥꯎꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯣꯔꯗꯔꯟꯗ ꯌꯦꯡꯉꯦ ꯅꯣꯔꯗꯔꯟꯗ only 1 or 2 studies has been reported about the nitro PH compound ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯨꯏꯔꯕ ꯆꯍꯤ ꯑꯐꯇꯔ I think 10 years backꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯄꯥꯜ ꯑꯦꯟ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯕꯣꯔꯗꯔꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯗꯤꯁꯦ ꯁꯤ ꯀꯝꯄꯥꯎꯟꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯝꯄꯥꯎꯟꯁꯦ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯕꯤꯡ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯅꯤ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯦꯅꯤ ꯂꯤꯚꯤꯡꯗ ꯀꯌꯥꯝꯅ harm ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯦ ꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯑꯗꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯔꯕ ꯒꯦꯞ ꯑꯣꯐ ꯁ꯭ꯇꯗꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ
polycyclic aromatic hydrocarbons ki ma hausi ki hariba compound si uza masi si thingnaba uza ki suggestion amsung recommendation si uza uza ki oiba wafam tang thambi uza hoi uza aina mamang su haijagibdo uza khoigi government sector gi su yamna ming taba piba darkar oiba government na ju uza sigi matang da khoigi yumdong khuding maki gas cylinder supply to bana koi tawdana koi central government na mafam khuding mukta ju tawi ko ja si je main purpose se kaino da ngasai gi biomass burning je si miam je handhanaba gi damak tane ba adu biomass burning handaba ta ri ngasai gi compound jing gi emission ju handar tu ni boja si malai jare ka adu da sunatna ngasai gi khoi vehicular traffic pollution gi yengba tar di khoi gi central pollution control board na vehicular emission ju division am leba ka moina ju sigum baje adum focus tor ga lei di ba ki kamai tor ga si myam je cut down to ga da no haibado especially moina focus tor je carbon monoxide adagi nitrous oxide som nitrogen si myam je adai kamai tor kam tawani hara focus tawi aduga si compound gi matang da di control tawbagi haiba sidi adu yamna focus tawdi haijaninge adubu permissible limit ki list di sigi compound ain haijagi ba benzoapyrin compound amadi adu da yawi adudagi hena government na view tawba ta di hena happy ragadi adi mayam je adu matang ni study tawba helakani aduga control tawba ju helakani haina khanjeiba huziki uzana hariba khoi ki compound sing si tungi mirol gi damak to ja safe side hongna ba khoi ki as a khoi stakeholder khudi mongno ja kari thodang ji loba tangai ba phadragi haibu ja sigi not only to this compound ja in haijar hai ta di huziki matam jigi matungina koi yamna easily khona ojana pangi ba allergy hoiba adi anaba infection ji yamna line tawri ba jingja sigi mayam se karino da ano ba compound pollutants se in haijagi emerging haiba je emerging pollutants sigi mayam jina maram moiduna ekhoi je yamna line infection to hanba kaino da aduna akoi any stockholders any researcher mayam ji khangba darkar oiba karam ba compound hujiki environment da laagi haiba je si je khangba tar di aware oiba tar di akoi na madugi compound do control tawna bagi mitigate tawna bagi wafam da akoi na khanba haurakane si je ina yam haijaning ba deki public ta ju mayam mi khuding mak se aware oiba darkar oi akoi gi environment se kamai taro akoi sanitation da yengo ya transportation sector da any sector any public sector do ro aju khoina kamai toroga si myam se sigumba phattaba compound je environment da emission tawbadagi control tawba yagani habje khanabam tai boja khoina change ama poroke haiba ta di khoi grassroots level dagi loina makhangba ma darkar oiba khoi gi iramda manipur je khoi focus tawba ta di khoi gi manipur government de makha da lairiba environment pollution control tawriba division leijariba sigi mayam se adagi pollution control tawnaba division mayam si ju adagi health sector da leibiriba mayam si ju compound jina khoi miyobe da kamai tawraga kayamna khoi gi impact tawi haba ja study focus tawbibo oita di mayam ji aware way rakani boja si haijaning Tunggi Meerolgidamak Environment Ngakshelhoubagi Tangaifadaba haiba hiramsida Central University of South Bihar Gayagi Environmental Science Department ta Assistant Professor Reina Lady Dr. Ningombam Linthoingambi Devi ga aikhoi gi mihut Raichanda Chingtham ko unaduna wari saba asi tahanjakibaga loinana ngasigi oinadi Science Magazine lanthok chaba matang asida loishinjari mathang leipak pokpa numit pungfam asimaktada taba fangbigani Science Magazine